umwaka mushya wa 2022 uzatubere uw'amahirwe masamasa, tuzawugiremo impagarike n'ubugingo, nako kandi twibanira igihe cyose kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Nako kandi nguha ikaze ku byaranze iyi tariki ya 4 Mutarama mu mateka. Uri kumwe nyine nanjye JDS. Turahera kuri tariki ya 4 Mutarama 1977 ubwo Jean Bedel Bokassa wari perezida wa Central Africa yimikaga ubwe nk'umwami w'abami Bokassa wa mbere w'ubwami bwa Central Africa. Jean Bedel Bokassa yayoboye Central Africa kuva muri coup d'etat yakoze bucya ari ku bunani bwo mu 1966 arize perezida wa mbere David Dacko. Bokassa yimye ingoma kugeza nawe agiritsweho muri coup d'etat yo mu 1979 yakozwe n'Ubufaransa bugasubizaho wari perezida wa mbere David Dacko. Bokassa yatwaye ku ngufu n'abasirikare bamanukira mu mitaka b'Abafaransa ababa parakomando bamujyana muri Chad, aza kuhava ajya mu buhungiro muri Cote d'Ivoire, aho akimara kugerayo yashinje Ubufaransa kumutaba mu nama. Ubwo yari mu buhungiro kandi Bokassa yakatiwe adaharurwa gupfa, yaje gutahuka mu gihugu cye cya Central Africa mu 1986 aburanishwa ku byaha by'ubugambanyi n'ubwicanyi. Mu 1987 Bokassa yaje kugirwa umwere ku byaha byo kurya abantu ibizwe nka cannibalisme, ariko aza guhamwa n'ibyaha byo kwica abana b'abanyeshuri n'ibindi. Igihano cy'urupfu yari yakatiwe adahari kiza guhindurwamo gufungwa burundu y'akato, mbese afungirwa ahantu hatagira umugeraho. Gusa bigeze mu 1993 Bokassa yaje kurekurwa atangira kwiberaho mu buzima busa n'ubw'ibanga mu murwa mukuru Bangui kugeza apfuye mu 1996 afite imyaka 75 y'amavuko. Kuri tariki ya 4 Mutarama 1959 muri Kongo Mbirigi hatangiye imvururu n'imyigaragambyo zabaye intangiriro y'inzira yo gushaka ubwigenge bw'iki gihugu bwaje kuboneka ku ya 30 Kamena 1960, mbese hashize umwaka n'igice izo mvururu zitangiye. Byatangiye abakoloni bangira kwigaragambya abayoboke b'ishyaka Abako, aribyo bivuze Alliance de Bakongo, ni ishyaka rya Joseph Kasavubu ari nawe waje kuba perezida wa mbere wa Kongo Leopoldville yigenga. Leopoldville yaje guhinduka Kinshasa, bituma n'igihugu kiba Kongo Kinshasa. Muri iyo myivumbagatanyo abashinzwe umutekano w'abakoloni barashe abakongomani bicamo hagati ya 50 na 500 n'abandi 300 batabwa muri yombi, harimo n'uyu Kasavubu wabaye perezida wa mbere wa Kongo Kinshasa. Irindi shyaka rya MNC rya Patrice Emery Lumumba waje kuba minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo Kinshasa yigenga, naryo ryari rikomeye muri icyo gihe. Iki gihugu cyaje kwitwa Zaire na perezida Mobutu Sese Seko Kukumbendu wa Zabanga mu 1971. Yabaye perezida guhera mu 1965 kugeza mu 1997 ubwo yirukanwaga ku butegetsi n'inyeshyamba za AFDL zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila wanahise abatiza igihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Laurent Désiré Kabila niwe ise wa Joseph Kabila Kabange wamusimbuye muri 2001, aza kugeza mu ntangiriro za 2019 ubwo nawe yahererekanyaga ubutegetsi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubwo muri Kongo haba handitswe amateka yo gusimburana ku butegetsi mu mahoro kuva igihugu cyabona ubwigenge mu 1960 byari bibaye ubwa mbere. Muri 2021 kuri tariki ya 4 Mutarama igihugu cya Arabia Saudite cyongeye gufungura umupaka wacyo na Qatar, bihita binarangiza ikibazo cy'ubwumvikane buke bushingiye ku mubano na diplomasi cyari kimaze imyaka 3 gifitanye na Qatar. Ni ikibazo cyari cyatangiye muri Mutarama 2017 ubwo Arabia Saudite, Leta Zunze z'Abarabu n'ibindi bihugu byinshi by'abayisilamu byashyiraga mu kato igihugu cya Qatar bigishinja gushyigikira iterabwoba. Gusa uyu mwuka w'urwango n'ubushyamirane byatangiye mu myaka y'igihumbi. Gusa uyu mwuka w'urwango n'ubushyamirane watangiye mu myaka y'1990 ubwo Qatar yarekaga Gusa uyu mwuka w'urwango n'ubushyamirane watangiye mu myaka y'1990 ubwo Qatar yarekaga kugendera mu kwa Arabia Saudite. Nayo Arabia Saudite nyine yabirwaye inzika, ariko birushaho gukomera bigeze mu mwaka wa 2011 ubwo mu bihugu by'Abarabu habaga inkundura yo kwigaranzura ubutegetsi bwari buhamaze igihe kirekire, maze Qatar ishyigikira abo bari bahagurutse ngo bakureho ubwo butegetsi bw'igihe kirekire muri Syria, Misiri, Libya na Tunisia. Byarakaje cyane Arabia Saudite na
na leta zunze z'abarabu kuko byo byari byahisemo kurwana kuri ubwo butegetsi bwari burambye muri Libya, Misiri na Tunisia, uretse gusa ubwo muri Syria nibwo butashyigikiwe na Arabia Saudite na leta zunze z'abarabu. Ibihugu bya Arabia Saudite na leta zunze z'abarabu byanashinjaga Katari kuba inshuti magara na Iran ikaba ari igihugu kidakunzwe mu kigobe cya Perse. Ibyo byose nibyo byaje kurangira igihugu cya Katari gikomanyirijwe, mbese gisa n'igishyizwe mu kato kuva muri 2017 kugeza mu ntangiriro za 2021. Muri 2015 umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yashyizeho abakaridinali bashya 20 baturuka mu migabane yose igize iyi si uko ari 5, by'umwihariko hari harimo 3 bo muri Aziya, Abanyafurika 2 na 2 bo muri Oceania. Benshi muri bo bari batarageza ku myaka 80 y'amavuko. Ibyashimishije abatari bake kuri iyi si, cyane cyane abafite imyemerere ya Gikristo Gatolika, kuko bavuga ko noneho abakaridinali bahawe atari abakambwe. No ku ya 25 Ukwakira 2020 Papa Francis yashyizeho abandi bakaridinali bashya 13 barimo n'umunyarwanda Musenyeri Antoni Kambanda, Arkiyepiskopi wa Kigali. Ubwo nibwo u Rwanda rwari rugize karidinali wa mbere mu mateka ya Kiliziya y'u Rwanda. Ku wa 16 Ukuboza 2020 Antoni Karidinali Kambanda yaje gutorerwa kuba umwe mu bagize ibiro bya Papa bishinzwe iyogezabutumwa bw'abantu ku isi. Twinjire muri 2005 kuri tariki ya 4 Mutarama, ubwo abantu ibihumbi n'ibihumbi muri Hong Kong bigabizaga imihanda bigaragambya basaba demokarasi kandi bakanasaba guverinoma yabo ikareka hakajya habaho amatora atagira uwaheza mu kuyitabira, mbese amatora ataziguye kuri buri wese wujuje ibisabwa. Mu 1992 kuri tariki ya 4 Mutarama muri Somalia, mu gihe cy'intambara yakurikiye irikwa rya Perezida General Mohamed Siad Barre mu 1991 nibwo byabaye. Uwari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe George Herbert Walker Bush yurijeho abasirikare 28,000 kuri tariki ya 4 Mutarama 1992 kujya kugarurayo amahoro. Uyu George Herbert Walker Bush ni se wa George Walker Bush, nawe wabaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1964 kuri iyi tariki ya 4 Mutarama nibwo habayeho urugendo rwa mbere rw'umupapa ku butaka butagatifu bwo mu burasirazuba bwo hagati. Icyo gihe wanditse aya mateka ni Papa Paulo wa gatandatu. Iyo havuzwe rero ubwo butaka butagatifu, mu gifaransa bita la terre sainte cyangwa mu kilatini terra sancta, baba bagusha ku izina abakristo baha akarere Yezu Kristo yavukiyemo akanakabamo, mbese akagakuriramo, ariko agaciro kanini bakagaha Yeruzalemu, abakristo bavuga ko ariho yapfiriye akanahazukira. Mu 1958 kuri iyi tariki nibwo mu mateka y'isi icyogajuru cya mbere gikozwe n'umwana w'umuntu cyoherejwe mu kirere, gusa kigezeho kirasandara. Icyo cyogajuru cyangwa se satelite ya muntu cyitwaga Sputnik ya mbere, kikaba cyari icy'Abasoviyete. Mu gihe cy'intambara yiswe ya Koreya kuva mu 1950 kugeza mu 1953 kuri tariki ya 4 Mutarama 1951, ingabo za Koreya ya ruguru ziri kumwe n'iz'Ubushinwa zafashe Seoul, umurwa mukuru wa Koreya y'Epfo. Uyu mujyi ariko ntiwatinze mu biganza by'abakomuniste aribo nyine bashinwa n'abakoreya ya ruguru, kuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zirangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kwisubiza uwo mujyi nyuma y'amezi 2 gusa, ubwo hari mu kwezi kwa 3 1951. Abashinwa bari binjiranye muri iyo ntambara abarwanya b'abakorerabushake bagera kuri 1,700,000 bayobowe na General Peng Dehuai. Muri rusange intambara ya Koreya yaguyemo abasirikare 800,000 bo muri za Koreya zombi n'ibihumbi 57 by'ingabo za Loni, cyane cyane abasirikare b'Abanyamerika. Abasivili bapfuye bagera kuri 2,000,000 mu gihe abataye ingo zabo bagahunga ari 3,000,000. Mu 1948 kuri tariki ya 4 Mutarama, Birimaniya ariyo Myanmar yabonye ubwigenge yipakurura abakoloni b'Abongereza. Kuva mu 1962 iki gihugu cya Birimaniya cyaranzwe n'ubutegetsi bw'igitugu bwa gisirikare, ndetse no mu mwaka ushize ku tariki ya 1 Gashyantare aba basirikare bafashe ubutegetsi nyuma yo gukuraho guverinoma yari iyobowe na Madamu Aung San Suu Kyi. Ubu afunzwe n'abo basirikare bamushinja ibyaha bya ruswa, kunyereza umutungo wa leta ndetse no guhungabanya umutekano n'umudendezo by'igihugu.
mu 1932 kuri itariki mu Buhinde ishyaka rya National Congress ryaciwe n'abakoloni b'Abongereza biviramo umwe mu barishinze ari we Mahatma Gandhi gufatwa akanafungwa. Dusoreze kuri itariki ya 4 Mutarama 1918 ubwo wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Thomas Woodrow Wilson yafata ku bwato akerekeza i Versailles mu Bufaransa ahaberaga ibiganiro by'amahoro byo kurangiza intambara ya mbere y'isi yose. Ubwo Woodrow Wilson yanahise aba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye mu Burayi akiri ku butegetsi. Abandi ngo baje kujya bajyayo baramaze kubuvaho mbere nyine y'uyu nguyu Woodrow Wilson. Nimunkundire duhinire ahangaha, mpinire ahangaha, ariko namwe mukore subscribe, like, share na comment bigere kuri benshi bakomeze baryoherwe n'icyanga banurijwe nacyo muri iki gihe cy'uburyohe bw'ubunani bwa 2022. ari nako dukomeza gusaba umuremyi wacu kuduha impagarike n'ubugingo uyu mwaka tukazawuronkamo byinshi byiza, tukazanawugeza ku ndunduro twinjira muri 2023 tugihagaze bwuma, mbese turi mu ryerye duhumeka umwuka w'abazima. Mwakoze kubana nanjye kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Bye bye, ciao ciao.